Enka mina ntsena ku wara ya khumenaro mingisero mkeralo ne FM xipemu xa vumbirhi lexi sa let mina tintsongo yo maka mintwana hasari nghenelela ku hi ta kota ku hatsa hi twa ku kumbexana wu nga nghena i vutisa hi le ka 0860 002543 hi ndlela mutwini maxavela ka kombisa timhaka ta ku ya endleka yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo ni nga si teka riqingho i mantlhelela ka mani khiani manganyi i vala n'wendli wa hina lava hi bulaka na vona nhlekani wa siku ra namuntlha kusuka ka ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba eLimpopo lava hi bulaka na vona vana ka xiyenge lexiya xa head of liquor affairs hi ndlela yaleyo hi vo hi bulaka na vona kasi a studio 13 ku na Mphoza Maxavela mutshamaxitulu wa Limpopo artist movement mungutili Limpopo va Limpopo artist movement va ka va kombisa timhaka ta ku va lava ku ya endla yini ku ya amahlweni se xivutiso sweswiwani mani khiyani i ku n'wina tani hi ndzawulo mi fike ka xiyimo xa ku ka ha ri na leswi swi nga cinciwaku kumbe mi hetile mi lo rindzela sikunkulu 1 August 12 o'clock a bya ha nwiwa inkomo khalanga ku tlhela ni amukeriwa nakambe hina tanihi ndzawulo maphepha sweswi ni nga vula kusuka kwele ndzhaku hi karhi hi kaya na maphepha lama hi tsalatsala hina hi yo rindzela sikunkulu ra ku siku ra ti 1 ta August ri fika ya leswaku mhaka leyi yi ta sungula kambe khalanga mi nga rivali leswaku sweswi ni nga vula leswaku loko ku cinca ku ta na mavonelo yo hambana na ma-reactelo ya ku hambanahambana van'wani va swi vona hi ndlela ya kahle van'wani a va swi voni hi ndlela ya kahle ni nga mi nyika na xikombiso a Gauteng nakona va suke khale vona ka National Liquor Act leyi ku ve na ku amendiwa loko ni yingiserile va ri more than 8 times yi kha yi amendiwa Liquor Act liya ya vona so na hina loko ku ri ku ta va na nkarhi lowu yi lava ku amendiwa ku cincacinciwa swin'wana hayi na hina hi ta va hi rindzela swona anakeni hi ri mfumo hi swo hi lavaka swona hi lava ku endla leswi rixaka ri vonaka ku ri swi ta va khoma kahle mara ku cinca kona loko ku ri ku ta va kona hi ta va hi ri ready hi ta va hi ku rindzerile mara na sweswi ni vulaka ni nge loko ku ri ku ta va na ku cinca siku leri ya va ku a swi yimisiwile hina hi ta va hi rindzeriwile mara lexi ni tivaka xona ku yi gazetiwile yi fanele yi ya amahlweni ku cinca loko swin'wana swi nga tshamisekanga kahle swa pfumeleriwa ku swi cinca swi ya ku ya hi leswi vanhu va swi lavisaka swona na leswi mfumo vona wu vonaka ku ta va wu karhi wu benefita eka swona inkomo sweswo mingisero mkeralona FM nteri kumbexani ka nkarhi loyi nga sala na wona mingisero mkeralona FM hi tivirhamba wena ka 0860 002543 u hoxa xandla ka mhaka leyi ku endla leswaku u nga saleli ndzhaku 0860 002543 a hi fanele hi bula na tatana Mike Maringa sweswi tatana Maringa hi khomeleni ma swi twa ku bya vila se leswi byi nge le ku vileni hi kombela ku mi vekela mundzuku hi ta bula na n'wina mundzuku hi kota ku yisa mahlweni timhaka letiya mi hehliwaku hi tona tanihi ndzawulo hi ndlela yaleyo kambe ke sweswiwani a hi tweneni ku n'wina muyingiseri u ri yini eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka leti ti vulavuriwaka u nge ti khumba vanhu vo tala na n'hweti nqambi 0860 002543 ku na un'wana muyingiseri loyi nhleka Aye. minjhani papa Hi pfukile njhani? hi pfukile loko mi nghena mhakeni mi ri yini n'wana No, i ku a hi twisisa mhaka leyi va vulavulaka hi yoho manana Mangani. Mpho leswi a swi hlamuselaka i mhaka ku a nga langutisi timhaka ta vutomi bya vanhu i langute ku voho va vuyeriwa ene loko ho swi languta kahle tiawara letiya va nga ti hunguta ya hi 1 a ka ha na vanhu lava va ha nghenaka hi 2 ku na vanhu ntsena lava nghenaka nkarhi wa ku pfula ka xiteji xa vona and then loko va va chayisa va va hetile hi nkarhi wolowo so loko a rilela mhaka ya tiawara timbirhi leti hi vulavulaka hi tona i va a nga swi langutanga ku vutomi bya vanhu lava va tisaka sente liya i kumaka hi nkarhi wolowo vutomi bya vo byi yime kwihi i fanele va rhanga va cheka because loko ho lava ku tshama hi karhi hi phikizana hi swilo leswi mfumo kumbe nawu ku swi vekaka swi ta hisa kule ma swi vona se swi vula ku ya hi n'we maendlelo lama ma nga tekiwa hi ndzawulo leyi hi mayelana na timhaka leti ta ku xavisiwa lebyi ka byala na nkarhi wa kona mi yima na swona mina a ni voni ku ri na xihoxo ka swilo sweswo because a ku na loko ho langutise botek a ku na vanhu lava va ha nghenaka hi 2 ene ye i rilela lava va xavisaka byala a nga ha rileli yena and already mali ya ye i yi kumile lava se a rilelaka vona swi va ku i rilela lava xavisaka byala because hi vona lava ha xavisaka byala a ya a ni ri va kombisa
va kombisa timhaka ta ku va bukiwa phela loko va bukiwa va ku wena ta hi ya chaya hi 1 ku fika 2. Yes, loko ku ri ku hi sweswo a va sunguli before nkarhi lowu va sungula that's why va rhandza ku sungula swilo swa vona vusiku, and then leswi swi hetelelaka swi endla ngoti nkarhi wa vona va vona wu ri wutsongo. Leswi va nga va ningetela nkarhi wa ku pfula na vona a va ngeteli nkarhi wa ku sungula va ta kota ku hatla va pfala hi nkarhi lowu nga fanela. Nemetweni Inkomo. Inkom 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM ntwa nga ri mashavela swi tsaleni hansi swivutiso swo leswi ku endlela leswaku loko nkarhi wa koho mi nyika mi ta hlamula na mani manganyi na n'we swi tsaleni hansi loko swi khumba n'we leswaku mi ta kota ku va mi hlamula a hi kumeni n'wana mingiseri hi loyi hleka Botpet mina ni ta nghena mhaka hi ndlela leyi ne mani manganyi kwana va vulavula ntiyiso. Okay, ka tilayisense leti nyikiwaku vaxavisi va byala a ni swi tivi ku tintambu ti nghena kwini ku tintambu to rhambiwa ende loko ti rhambiwile loko va na temporary license swi komba ku i nkarhi wa vona ku va nga va perform mara hi languta ka loko va kha va pfala hi ma-2 ya lama vana va hina va kumeka va kha va nghena switsotsi kumbe va kuma kha va nghena mavabyini swi ka swi nga yangi hi kona. Se ni vona nga ku loko ku pfariwa hi 12 swi ta va kahle va ta kota ku controleka na loko ku ri ke ni sweswo swo ku ta rhambiwa ntambu hi tavern ku nga nhlekani hi 1 va ta kota ku heta hi 12 a swi bohi ku sungula hi ma-7. Nemetweni mi nga kwata no va ku buleni mangu mi nga kwati mingiseri wa mi a ni kwatangi kwala ka mahatani botpet ngopfu nkeseri 0860002543 hi ndlela leyo kumbexani hi nga se kuma un'wana hi nghenisa mphoza ve ri mi languta xikhoma xa n'wina a mi languti mi langutele vutomi bya vanhu lava va nga va khumbekaka loko swilo swi nga fambi kahle mi ri. Can you please repeat that? Sorry. No, that is why I said while at least they are giving you questions, you should write them down so that you can respond. But be that as it may, you are being selfish as artists because you are looking at your pocket only and disregarding the kind of impact that is being shared in terms of the lives and the challenges that people end up encountering as and when they are from taverns due to the time that they close, by the fact that they close late. No, I think the caller is missing the point. It's not about selfishness. If somebody a great job, so how can you say the person is selfishness? No, they're saying you are arguing on behalf of those who are selling beer, and that on its own it's a misnomer because you are not selling beer yourself. No, Barapet, we are representing our members. I said our members are the ones who are directly affected. Those people who are selling beers, I can call them promoters. Those people are booking our artists. Those people are booking our DJs. So, like, it's not everyone who is not complying. If Pet Matebula's tavern is not complying, why can the police go and deal with Pet Matebula? Tina, we are working with the police officers of this province. We have some programs. Our members are even composing the songs that reduce crime, GBV, to just mention a few. So it's not the issue where we are defending those people who are selling liquor. We are saying we are not supporting those ones baba are complying, baba rikshanya ope, but those ones who are dealing drugs go to tavern in Jabona. We can even work with the police. We are even ready to come with some community forums to fight crime. Not to say the artists they will like get a labra peter to COVID. Say 1 hourly, I'm die. Hey, we want 08600025. You want 2 hours? 0860002543. Whether we read Mixer me, I go to one Mixer. Check out. Merinwe. Ay, hindi na ako rin sa ko kombeta suwan. Loko, kare vulavula mayelana na
tindhawu letiwani va nwelaka ka tona ka tithavhena na hinkwaswo a ku na nawu lowu vulaka leswaku tindhawu letiya i ndhawu leyi tiqambi ti nga yaka ti ya chaya tona tisiku va langutela na ku maphorisa ma kumeka ma ya va rindza kun'wana na kun'wana laha ku faneleke ku va na ti-artist va apply-a va kombeta leswaku va ta va va kha va hosta yini laha ku faneke ku khomiwa na joko ku ya langutiwa hi safety ya leswi faneke swi va kona se loko va karhi va vulavula hi sweswo va lava ku yimela industry yaleyo va yime a va fanele va tlhela va nyuma ku ta moyeni if something that they are doing illegally a swi pfumeleriwi endhawini leyi va yi endlaka ka yona hi ndlela leyi va yi kumekaka va kha va yi endla ku hava nakan'we joko yi nga tshamaka yi approve ka xitandi xa 700 square meters ku va kumeka ku na tiqambi ku va ku chayiwa vanhu va tala va loko ko humele swin'wani vanhu ku va kandziyelana ku va ku na rifu i mani a nga responsible xana loko va landzelela nawu vanhu lava a va fanele va ri kona ku approve ku ri festival leyo i festival kumbe vito rin'wana na rin'wana ri va ri nyikaka a yi fanerile ku va yi ri kona na mhaka yi kulukumba ngopfu i ku a South Africa hi languta ti-opportunity leti ti nga hi benefitisaka hi rivala ku ri ku ni nawu lowu regulataka bindzu rolero a ri pfumeli thavhena a yi pfumeleriwi nakan'we ku va sweswo hambi ku va music ku va kumeka ka wu chaya wu fanele wu chayela hansi wu nga disable lava nga kwalaya hi vulavula a ni ri phorisa na swi tiva ni ri sector manager na mitwa mi vulavula mi ri phorisa ene sweswo swi le milawini kambe a hi leswi nge le ku humeleleni mi ni tshama ti-f sweswini ti tshama ti kha ti duma weya wa switwa ene ti tlhela ti dumisa leriya ra ku i tlhihlamala hi ku loko ra ha ri na nhlekani ku va ku hwi loko ri pela yo se hi nawu swi nga va swi ri swona that's why ni nga ta ni kombisa botipepe hi mhaka ya maphorisa loko a ni nga ri phorisa ni le ku wiseni loko mo nghena a police station mi ta fika mi kuma ku ri na vanhu vo fika ti-group kumbe ta 5 va yimele vhene ku yi va heleketa nkarhi wa ku maphorisa ma kota ku mhanga ya fikelela ma titshave va hundza hikwalaya mara va ri na ti-complainant ku hava staff lexi nga ringanaka ku dilana na swilo leswi nga illegal lava ku ta swi endla illegally ni le mapatwini va lava maphorisa aka maphorisa lawa mango yo hlayiwa hi titilo even na n'wina mi ya wisa mi hunguta yin'wana nomboro eyi mativa kambe hambi swi ri tani ni khenseli papa ni khenseli swinene va fambisa sweswo khale ka phorisa mani va nga ni voni nga ri matwa mi hisa yini khalanga leswi va nga ku hlamuseleni ka swona khale ka phorisa ni va ni karhi ni yima na swona ngopfungopfu loko va vulavula hi mhaka ya music hambileswi na n'wina mi nga tlhela mi yi seketela hi ndlela yin'wana music loko wu tlanga khalanga ka application leyi munhu a lavaku license a yi tisaka application va ri music wu ta tlangela lahaya byala byiniwaka kona so leswiya n'wina swi vulaka swa ku ti gumbaza ku ze ku va late hi leswi na hina hi va ku hi va liquor compliance hi va ku hi karhi hi cheka na swona hikuva a swi pfumeleriwi leswiya swa swipikara swo yima swi ku tani ene loko hi ringeta ku vulavula na vona va ti-license holder vinyi va ti-license hi ku leswi a swi pfumeleriwi ve ri va koka ti-customer mi nga ti koka ti-customer hi huwa mi kha mi rhasela va makhelwani hala mara hi leswi ku nga ku tirhisiweni ka swona ende hi leswi hi lwaku hi swona va hetele va vula va ku ne le patwini swipikitero swa mapatu i swintsongo khalanga loko no mi byela ku hina ani ho va vanharhu ntsena hina swipikitero swa byala hi tirha kusuka kwale ka xikukwani ku ya fika a Hoedspruit se n'wina tanihi rixaka n'wina tanihi n'we hi community hi n'we matihlo ya hina hi n'we mi hi lumaku tindleve hi n'we mi fanele ku mi hi byela
leswiya swa ku ve loko hi hi va yini hi va tipimpi khalanga a ku va pimpi leswiya loko mi ku hala ka hina ku na huwa vana ve le ku hlayeni i ku va mpimpi sweswo a hi hambanyiseni tipimpi leti ta hambana hi va na swiyimo swa kona khalanga hi nga lava ku ze hi fika ka mhaka leyi nga humelela leyi na sweswi ya ha ri ku mahungwini ya le enqoveni hi swi vona hi matihlo hi vona vana va mbumburukini vana va hina ingaku i tinjiya a hi swi hunguteni swilo leswi khalanga ni mi twile a hi sunguleni hundza laha hi ta vuya hi xa mahlweni ndaka leswi Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisero mugala lona FM ya nkarhi ka ha ri hava 27 timinete ntsena ku pela awara ya 13 i mane hi tshela hi maxavela sweswiwani Mphoza mi ri yini rito ra n'wina ro hetsela what is your final word Brapet aye Mphoza hi mtwini what is your final word mekumbela my leader Kamuwe, can't they give us the last chance? Can't they just freeze until we engage further and then find each other? We are just requesting Nyakumbela as Bantembe. Can't we just engage, because we have never consulted before? So we are saying, Ma, please let us engage Wednesday. We are going to meet with you at the Honorable MEC. So Abatsembe, Bakumbela, Leba Fed the last chance, your voice. Why can't you just give just peace? Okay. Yeah, just listen to us, please. All right. Mphoza, kenzithi You can tell Brapet I'm out. inkomo sweswo mingisero mugala nona FM Mphoza a nga fambisa sweswo yimani ni amukela mani a ni lata ku na ku amukela lava ma nghenaka hayi lava nghenaka swilo leswi hundleri ku va va nghena mani mangani rito ra n'wina ro hetsela mi hetsela mukezi ve va kombela ka va kombela sabelief mi va nyikanyana nkarhinyana va tisa tlhelo ra vona khalanga mina lexi ni nga ta xi vula ka maxavela i ku hi ti 1 ta August ya va na yona launching leyi ya this new Limpopo new liquor act aka Sikhukhuni and vona ve ri va na meeting na MEC mina MEC vo lo ni rhuma ku ta ni ta vulavulela kwala kumbe ku ta va na mhaka yo twakala loko va hlangane na MEC hayi na teto khalanga a hi tinghe kambe mina lexi ni nga ta xi tsundzuxa eka rixaka i ku rixaka nyimpi leyi ya Byala ya ku vanhu va nwa hi vutihlamuleri Byala i mhaka ya kahle economy swi endla ku yi ndlandlamuka na hina ka section ya hina section leyi yi ndlandlamusaka economy i mhaka ya kahle mara vanhu a va nwi hi vutihlamuleri rixaka loko mi vona swilo swi nga fambi kahle amabyaleni hi n'wina tihlo ra hina hi n'wina ndleve ya hina hi ri hexe na maphorisa nyimpi leyi a hi nga yi wini loko n'wina mi nga ri kona khalanga vanhu vusa mhaka ya ti-shebins lava ku hi why hi nga ngheni kona ti-shebins loko mi vona munhu a xavisa byala a nga ri na license kumbe ku nga ri na structure xa byala swi vula ku i xebini i xipotso mi vitana maphorisa va ta hatla va tirhana na vona va lava va nga ta va karhi va endla sweswo va nga ri na license hikuva laha a Limpopo khalanga hi tirha hi nawu hi leswi ni hetaka hi swona ni khensile ku va na mburisano lowu na n'wina kwala xitichini hi mina yani ni n'wamhlavi le ka magoda le ka magoda ni ya hi tihomu ti nga ha ti ya khayimiwa ni khensile khalanga n'wamhlava sesikhiyani n'wamhlave n'wamavunda n'wabungeni sweswo hinkwaswo sweswo kambe hambi swi ri tani khensile swinene mani loko mi tirheke nkarhi i sweswo mingisero mugana nona fema lava va twa i mani khiyani manganyi n'wamhlave lava va kha va bula na hina kusuka ka ndhawu leyi timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba va langute ngopfungopfu ka timhaka leti ti fambelaka na byona byala hi ndlela yoleyo lava Afrika-Dzonga milawu yo tala yi kona yo sivela xivangelo xo cinca kambe ku enforce swa tsandza mani va lava va kombisa ntsena ku himpela xivono xi koho kambe ke 2 hours yi nge swi koti ku sivela vugevenga GBV hambi ku ri tinghozi hi ndlela yoleyo kambe ke va tlhela va tekela nhlokweni timhaka ta mabindzu freedom ya vona na mabindzu ku tumbuluxa mintirho i tlangela ncawuke kwala ka mapayini khenseli butlangi nongona kwa humelesiwe ncindani Eric Mawasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongona ku lowu fanaka munduku kambe sweswi ku landzela Ike Ngoveni loko hi sungula hi twa ku tatana hlula Fanwell Magayisa va ri mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise kwini handle ka sweswo va na siku leri na mi phinaka yingisela munghana lonene nani